chairman mu marari wamubanye Serumogo ibintu yadukoreye. Serumogo agomba kuva muri Rayon Sports akagenda nta kintu atumariye. Ikindi umutoza awuti, umutoza awuti, Serumogo awuti. Ikindi kandi uvuze ngo umutoza he awutoza he uyu mutoza nawe yanyuze hose nta namwe yamaze byibuze ibyumweru bibiri none uramusezereza muri Rayon Sports awuti. umutoza utinyuka agafata Serumogo akamubanzamo yamara kumubanzamo akamuzana hanze nta soni afite ntareka guhemukira ikipe yacu atazamanura ikipe yacu mu cyiciro cya kabiri. Icya mbere Faringani yarakize ntamukinisha Asumani Bikumana arafata Asumani akamubanza hanze azi ibihe ikipe yacu turamwirukanye Faringani agaruka Asumani abanza mu kibuga kubera ubonye uburyo Kabanga akinnye neza. Dushaka Asumani, dushaka Faringani n'abandi batabona. abakinnyi bakomeye b'abahanga yabagize n'abari benshi aragiye yuzaniye ab'iwabo ntibabanje mu kibuga. Ntabwo ibi bintu tuzabyemera, nadushyiramo abakinnyi bamenyereye shampiyona abakomeye turabazi batugarura abakinnyi bidatinze nzajya kuzana ikipe iwacu muri soko y'imiterere.